Guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan daya mana sound tangga sini guys. Doi mana nih ke? Mana pil no? Pil gari. Charger, embraer mana? Mana sih le? Tong. Bukan. Yes, first time mana sanggun. Ya. Mana sound video konten medan tang mana deh? Yes. Yes guys, manas nih ya, nih musim berazina. Oh guys, ya manas aja mana lanjut sih mun bawa nih ya. Mana ini silar, Mudah. Lanjut sih, wah lanjut sih bawa nih juga nih lanjut sih. Baba. Wah mudah. Musa sebarang apa ini nuna? Mereka tahu nuna gitu. Gitu lanjut orang itu kan? Wah. Kene no? Kenai moza. Wah, baik di jaga. Ayo. Yes, dah neng makan dulu hashtag jen, bazeng dah tahu yang tangan nalai. Beohai ang mosa semasin nain luide. Paklah lu mosa. Mudir. Deh. Aile, mayu. Tahu apa? Tahu isi ke satu. Aram se. Nah guys, mana sah? Befoto tangga nih gini kan ngar. Mudir per kacau naik nih, befoto mana? Befoto. Bekajeng tanglar di nih. Nah guys, tangga sini guys juga. Nah, mana bebadi karen hena dendeng. Yes, nah jalan ke perbudan go. We are in the Manas National Park. Manas National Park. Yeah, first time ada dengar. Mana yang dengar habjar getting. Look at this beautiful scenery and northeast. Naik hordo honai. Honai, hakna fokus nunggu na. Siapa nuar da? Singa mana na? Deh. Ayo bro, mana tahu number nanti nih? Ayo tuh nuna ya. Mira tahu nungan daurai. Daurai sini na. Ya logofer, tapi jangan main mata labdang guri hamna tim februari nih, ada no? Maybe ya, bilang ya. Sampai main kita ngajeng gue di mana rasul mungkin na? Oh, sampai biar namun tiba hamna kan? Sah, sing tapi mana? Kejar sing apa biar? Tajang ni tahu gak sih dengar, jing, maybe nih. Manas National Park.